Shwanye n'umudamu wawe? Umudamu. Mu girlfriend wawe? Ni ex wanje gusa nawe. Yabaye ex? Ntabwo bishoboka. Ntabwo nshaka kukwemera kubera ko nabonye uriya mukobwa ni umuntu mwiza kandi aragukunda, sinshaka kukwemerera. Aho ngaho se wagize wamurakaje? Wapi? Ndamuragaza mu biki kandi ejo twaririwe turasangira turahagana. Moyi maduce dutangura ibintu byinshi hano. Byagenze bite se? Ubwo byagenze si Mwongeye kwirirwa abakunzi bana na Trending TV aho muherereye hose mu Rwanda, i Burundi, Tanzania, Congo, hanze ya Afrika. Turabaramukije cyane, twaganye na Jean Marie mwese mumaze kumenyera muri benshi, ariko uyu munsi ndabona atari kumwe n'umufasha we. Jean, amakuru yawe? ni meza bukebuke. Ko yicari bukebuke? Wapi wangu. Uno munsi zaraye ziraka. Zaraye zishya? Kubera iki se? Sorry guseka. We twenga guzo ndabizi no kwitwengera nta ngorane. Byagenze bite se? Wapi wangu. No munsi byabaye birebire tuwemenye uko. Ndabona utishimye. Wapi? Ngashwanye n'umudamu wawe? Umudamu. Mu girlfriend wawe? Ni ex wanje gusa nawe. Yabaye ex? Ntabwo bishoboka. Ntabwo nshaka kukwemera kubera ko nabonye uriya mukobwa ni umuntu mwiza kandi aragukunda, sinshaka kukwemerera. Aho ngaho se wagize wamurakaje? Wapi? Ndamuragaza mu biki kandi ejo twaririwe turasangira turahagana. Moyi maduce dutangura ibintu byinshi hano. Byagenze bite se? Ubwo byagenze si mpaka abafana babimenye gusa. N'abantu baba bariko baranyumviriza nabo bazorongora abagore b'abazungu bazovyibwa neza. None engera kubaza. Widucira mu migari tubwire neza. Engera kubarira. Nk'ubu uribuka cyagiye twaherukana? Yes. Yaciye avuga ngo uri umugore wanjye. N'ukuntu nayo namwishimiye namutatse. Ntabwo bishoboka. Niho byahereye ngo none ufise abagore benshi. Ntabwo bishoboka. Urazi impamvu? Ujya mu ya twaravuganye. Urabyumva? Yego. Ageze uraje kuvugana n'umugore wawe. That is crazy. Kubera iki abitekereza gutyo? Sinzi. Abaraka. Wapi? Mani je kubera ngondana n'abantu. Nta muntu tutavugana. Ni nawo muco wacu. Turavugana. Rero warinze amara niko navugana n'umuntu. Yewe. Mbese umukobwa umudamu wari we wese ubwo ahita amufuhira. Ahubwo ujya munsi sinzi ngo utakubise. That's crazy. Nukuri. None se uzabana nawe wenyine? Ntabwo uzabana n'abandi bantu? Uriya? Ujya? Nukuvuga ngo kubera gufuha bizatuma mukumana. Baramwirukanye? Oya. Nukuri. Oya ntabwo bishoboka. Nukuri kw'Imana. Nabwo kubera gufuha? Ejo yaje ansariye ansanga nijyamiye. Umugore ataha saa 3 z'ijoro umugabo yajyanye. Cyo nacyo ni ikibazo. Yari yakubwiye ko yagiheze? Kumubaza gusa atangura kumbira ngo uraza abagore ufise ibindi mwize vuye mu bagabo rero. Babagenda. Ntago bisekeje, birababaje. Aho ke birababaje ariko birasekeje. Wowe agarutse nko mu masaa 2 saa 3 z'ijoro za mugitondo. Z'ijoro? Azazije nijyamiye kandi twirwanye sinzi ngo yagiye gute kubera nanyo isoda nyinshi. Bara nibereye haje. Saa 3 z'ijoro numva umuntu aradodo. Uvuye. Numbaze ibintu byinshi, wewe ufise abagore benshi na wundi wambeshe ngo mushikawe kandi ari umugore wawe. Ni wewe? Nicyo kibazo cyabo. Ugasanga uramukunze naho ndufite ariko arimo arakubwira ngo ufite abagore benshi. Wareba umuntu ati wamukunze. Urabona? Cyo kubera nta muntu tutavugana. Ni nkuko nkunda gusangira n'abantu. Yes. Kubera ndiko ndasangira n'abantu ari ikigwa nkuramwo canke ugasanga umuntu ndamwize nkujya yaguhamagaye. Yes.
uriya naramwize naramurangije. I know. Ndi kumwe nawe ariko menya yuko ndi kumwe n'umuntu atari mwiza. Yes. Ndazi ngene ndoca nzana ndamwitwara ko uramuza iteye. Ni nabyo byiza kumenya abo mubana ukagira uko bitwaraho. Yeah. Hanyuma nakomeje kubona abantu muri comment bavuga ati bwira Jean Marie ngo atwihere ngo umugore we. Nibaze batore mani nibaze batore kabisa. Abazungu. Wosanga abantu bari muri Afrika. Abazungu barabaza. Oye sinavuze ngo namwirukanye. Yes. Umuzungu ni wo mwirukana ngo bishoboka. None nagusaba imbabazi urabigenza ute? Ahubwo nza kumusanga yajyamye mu. Urwo ni urukundo. Imana nza kumusanga yajyamye mu. Umuzungu mwakundanye. Yes. Sha abazungu afite izindi nkundo zitandukanye. Aragukunda ukanyurwa. Murashwana mugashwana nawo mukubita nagwamagarira polisi. Oya. Ariko gusa ugasanga aya bantu bubira banga twari byo wawe akabijana tu. Ariko amara gutakora afise urufungurizo rw'inzu. Ugasanga yijyamiye. Ukaba uko bigenza. Ocho mugenza gute. Nakundi. Pintu kumureka yijyamiye. Nizere ko mutajya mu Rwanda ariko. Bambwe ejo naramukubise. Urabeshya. Ukuri. Ntago bishoboka. Aguteza induru. Naramukubise. Aho yagasige mutu. Nibyo. Wamuwe iki? Wangu ngene nijyamiye. Umuntu satatu z'ijoro munarashitse nanje nanyoye isoda nyinshi. Tabaza. Uvuye. Mane atangura kuyishura na umujinya. N'umujinya. Nagasuzuguro. Agasuzuguro keshi ngeze janda murondisha ndakura. Oya jamba. Nuzajya kubikora aho kugira ngo ubigenze gutyo uzamureke yigendere. None ko ndamubwira agende ntagende. Ndagende. Hanyumira kumengo je umengo ari cyo dupfa. Hanyuma aba bantu nyine bo kuri comment ijambo navuze ngo muze mwitwarira ushoboye ariko jama hoya umugumanye aragukunda. Oya kimba ari umutipe amukeneye naze ndamumuhereza. Oya. Oya raga bishoboka. Ndamuhereza kubuna ati ni witwarire cyane. Ubonye mazobira bingera inkundo z'abazungu. Ikibazo nuko uriya muzungu atamukunda. Jya ngundi. Jesse ndi umuntu nk'abandi. Uwo nawe nazo bari umuntu nk'undi. Nibaza ko afite ibintu yagenda yagukunda nkuko yabivuze ubushize. Hanyuma rero nakomeje kumva ko hari n'abagenzi bawe babasha kumutwara. Bagenzi bawe mugendana. Sha Jesse uzasubira kugendana n'abagenzi. Imvura ndabona igiye kutumerera nabi reka dusa nkaho dusoza ikiganiro. Jean Marie ikindi watubwire se? Ikindi? Hano kundondera umugore mwiza pe. Muri wo muri Kenya we yarambeje. Uri wo muri Kenya ese na n'ubu uracyamukunda? Wapi? Ariko wari waramukunze disi. Ariko banze uko mwaburanye wenda wahinduye nimero ya telefone. Ariko ndaza kuyishyira hariya hasi. Kubera tari karambana ibyo ndimo. Ya banze rero kubuze kuri phone ahubwo atakwanze. Nagenda hari. Nta nuwo nkeneye. Oya. Nkeneye kuba singa. Imvura ndabona ni iri kutumerera nabi. Neza. Erega nana. Engera kubaza ngo mpira twakinye. Uri kurora babyara ingene yakiruka. Manzuri ndi. Muri ya muzegere ko hari ingene yatera umupira ukabona aratembagaye. Akagira juwere. Ariko byibura amaraso yaratembereye neza. Ubu baracyajyamye. Yarabunitse. Yavunitse hino wabonye ingene yagumagwa. Yararushye nari baracyari maze abana nimisi ngaye kwanziye. Ashize hafi iminsi 3 niba atari 4. Aracyari mu gitanda sana. Ko ndashaka se dukina basket ejo. Oya vore niyo nziza. Vore niyo nziza. Ndayizi neza ndazi kwikontorora. Abantu noneho bazatubona turi muri volleyball. Abo yaba kamera umuntu wese gari ya mu giti nawe tukoraba ingene ukina we wamvuga tuko ndashaka kujyamo wagariye umugore wawe nzaba nicayemo hagati. Umugore wande uriya musheri wawe uwaye nzaba nicayemo hagati abantu noneho bazatuba. Nakubwiye ati ndamaze kubwirukana kandi we nugomba kunyumva. Ntabwo mbyemera ko nabonye agukunze. Tumanuke ndakwereke muhira kera hiruciyo yateke yagiye. Really? Muri Amerika shaka. None ntabwo uri mu mukumbure.
ndamukumbuye ejo ntabwo uzabona mwasubiranye oya gusa agarutse akagusaba imbabazi umubabarize nta mbabazi n'umuntu hanyuma se jama hari abantu babajije muri komenti ati se umubiri w'umuzungu n'uwo mu mwirabura cyane cyane ko ari ufite umugore nyine w'umurundikazi bitandukaniye abirabure batandukanye n'abazungu gute se abantu barabibajije muri komenti reka ndababwira aba bazungu mani usanga bakanye bya hatari gukana ushatse kuvuga iki gukanya usanga bafise imbeho bya hatari baba bumye barinze nico gituma abazungu badukunda arinza guhobera ngaho sha nakurekura kubera ereka twabirabure mani usanga dushushe yego nukuri we yakubwiye ko akundira icyo abirabura ubushuhe bwacu bwose n'intunze ubushuhe bw'umubiri se bw'amaraso basanga n'ibiki abakunzi ba Trending TV imvura itumereye nabi abakunzi ba Jamari nabo reka duse nkaho dusoza iki kiganiro tuzagikomeza ubutaha bereke yuko turi muri Amerika abantu bazovuga ngo turi mu bazagiye ngo uri mu Burundi mu Burundi ninde yosubira bereke n'amazu barayaza bazikuba muri Amerika bwira rero muraziranye abashwe abakunzi ba Trending TV turabanga go arashaka iki yago bakabaza ibyerekeye bibiri abakunzi ba Trending TV turabakunda kandi natwe nkuko mudukunda kiberega muri Amerika rero nimuzoze murifuza kurongora abazungu wangu abazungu bakunze imodoka ziri kujyamo gasubiremo abakunzi ba Trending TV nimuzoze murakunda ngo abazungu barinze bakunda baba bakunze ntaho wo birukira ingorane yabo urirukanije akagaruka ukumva n'ikigeragezo kuri wowe bari hata reka rero dusoze imvura ndabona irimo iragwa abakunzi ba Jamari rero muzongera kumubona ubutaha tumenye niba bazasubirana n'umusheri we cyangwa se barekanye burundu okay mukomeze mukore subscribe kuri Trending TV babwire Jama mukore subscribe Trending TV comment share mukoze and like urakoze cyane abakunzi ba Trending TV rero mukomeze mukore like share na comment hanyuma Jamari namwe arabakunda nkuko mukomeza mubyandika kandi mukomeze mukore subscribe bye imvura itumereye nabi